Inferno je instrument spoljne politike Vašingtona koji nema saveznike, već vazale. Putin je otkrio i da je bio Tako je, prošli put sam ja Inferno kupila među prvima, znači čim je izašao, odmah sam išao taj dan, čim je izašao u knjižare, odmah sam išao kupiti. Ministar trgovine Rasim Ljajić počeo je zvaničnu posetu Kini, gde se sastao sa potpredsjednikom kineske vlade i otvorio štand Srbije na sajmu u Sile. Naša zemlja je specijalni gost sajma na kojem učestvuje 40 država. Ljajić kaže da bi naši privrednici morali da iskoriste prvo, ispred kuće dole, znači na ulici, ne mogu da čistim bukva. To znam. A ja mogu samo od kapije do stepenice i malo stepenica, ono što može da se očisti. Stepenice ove ulaze da se počiste. Te, ove. Te ispustiš na ovo dole i onda pokupiš, pošto tu ima kamenčića, ne smije da siđe dole.